Katba kisingi kilanang jan saki election jet MLA thamma haki election shiting samoy nakilai tale ki constituency jong ke jalla kiseng san parthairu kilabun kam ke jingpin khre bansai ki kirtong banyakhun yakene ki election Kiwai pat kiseng san parthai ki balapan banai ki kirtang jong ki kirtong ki banyakhun hakene ki election shiting samoy nakilai tale ki constituency mauring keneng mauplang bat rajabala kilong Kakun Hinyotrap National Awakening Movement Knam Kabala Rai ban Penyakun do ba Esron Marwin ubala long menshua udkot chungkaseng People's Democratic Front Maurang Keneng Block Yakane lapan banad President Jongka Knam uba Edelbert Nongrum ubalapan paru kecengkelmen ba ukertong Jongka Knam uncom Uba Edelbert Nongrum ulong balada kipat ba ki ailat uba Esron Marwen uban train na kabantaban wanra ekaroy kapar hakani ka constituency bat kamtam halor kimat ki bakta ek jat benrio hakum kani kapor ba ka jinglong jingman hakajala kadan happening kibabun ki kinrum kinram uba Esron Marwen ru hakajingya kren ba kinong pathai khobor ulong ba ukwa ban kam penlit jimut hakabia day bat ki kam ban kentiu yakinong rep hakajala Nim kuat taman sujud tang collection lagi dah kuat kham tam nak bantau bani ai nam ta coming ka future generation kham tam kalawai jong kilong dien bar ki pateng ti khmat jong philang kan pen deng new sash ya asli kum ki dak ka ban pen scam bi kum kortong Aireng anika by election jongka khalai Maurang Keneng constituency